Ajde. Govorit ćemo neke riječi koje biš asocijacije za te riječi, predstavljena slova znači da ta slova fale i govorit ću ne reći da li se na srpskom ili na engleskom. A prvo vam čitam, znači podeljene reći na više dijelova, onda vam trebaju 4 slova za tu neku reč. Znači na engleskom počnuti. Znači riječ vam je, it's the most dangerous animal which lives in Africa and it's said to kill the most people in a year. It has familiar species such as rhinoceros and it's male, it can crush watermelon in one bite. Idem sad. It's a hippo. Da. I sad ovdje pripisali, to nam ostaje. Zar to ne piše sa 2 puta? Pa da, ali idete predstavljeni. Evo nekako. I sećate. Nekako živi. Dobijete riječ na engleskom i treba da prevedete na srpski, apricot. Samo podignite ove izgunđe i stavite. Prstom Pazi počne. da se ne... Dakle, ne znam da vam više. Jer je južno Nekako. voć. Marakuja. Jer je južno voć. To je kao kiš. Onda je se Kaj se? Dobro. Krisa. Onda imate jedan deo. Ide me, myself and... A thing in which you keep jam or spices, it's made of glass. Tegla. Dobro, kako se kaže na engleskom? Jar. U žaru je Sad ćemo da ispišemo za još jednu. Piše hippo i boksija. A to se boksija baš na riječ. Bitna stvar. Pazi, to ti sve ovaj kapi. Sad će novo. Ti ga misliš? A profesore, što vi nešto ne pogodi? Da vidite se ovdje. Da, Ajmo. znanje je tu. Dobro. Prva riječ, znači ima 3 slova i piše se na engleskom 4 slova i na italijanskom se kaže bacio, ako neko... Svi znamo. Ako mi kažeš na franskom, onda je okej. Ja sam dostajski. A hajde ponovno. Bać. Brat. Dobro, ajde ovako. Kiselo. Čas. Uste. Mouth. Dobro, dalje. Uste. Zum. Kiselo. A, rekao sam tačno. To imate pesmu 24.000. Kisa. When you watch your series, you can watch a season or you can watch a couple. Dobro, i To je znam što dobro. Ispada to nešto. It's the time of day when we sleep. Night. Dobro. To je I imamo ovako. It's a game that we all used to play as kids. Kako? It's in which we hold hands with our team and we try to break the others by running into them. It contains 2 words and the first word is your clue. Ragbi. Dobro. Imamo još jednu reč. A gdje vam pošto sam usilila? Evo ga. Da iscenim ovo, ja. Da, ne kapiti na tebe. Ja nisam nikad to ne čuo. Floor. Na srpskom. 4. Dva.
A for, ja to razumela for. Ništa. It's an adjective which when spelled in Serbian, as we say it, can have those 5 letters. And it means beautiful. Lep. Lep. Prelep. A rec na engleskom lepo. A šta? Very beautiful. Pretty, dobro. Pretty. Width, kako se prevela na srpski? Šta? Width. Širina. Da. Dobro. A vid? A pa ništa. Hoćemo vidjeti. Mark for potassium in period system. Mark for potassium. Potassium. P. A, pod pritisak. K. Bravo. Šta nam je to pokazano? Putničke maske. Koji ispadaju kad dođe do... Dekompresije. Bravo. Koja je automatski ispala i sad putnik dobično mišlju treba da postavi ovu masku. Ova je maska dekompresije kabine, ispala je, automatski ispala maska i treba da se stavi na glavu tako što će sad da povuče ka licu, tako će da obezbedi dotok kiselnika. Stavila je, da računamo,